Karbi bagitom trust ahin pen longsang mukrang adowan along don kurua kumlin apan gakhir pen ke chamla pen ke pangluasai kedeng. Art of living pen suarlo apan seke kipi. Karbi Autonomous Council Secretary Adilung Saipumar Lapen Donel Angbong Dilhialo Maikang ni. Kardom nili Karbi berta tanbang thare chesong thera non bertang tanpen RJ tha. Pai ni phaing korapli arni anaro porpai kre sira minute kre pho porpen lamding ka chalenga towar piadung longsang mukrang adwana long Karbi bagitom trust atumpen dhon kurua komlena phan gakhir pen kecham lapen kapanglua sai Padopon pusik kat news apparangke Mongol kropen birta nang pale. Dipu lamding ka chalenga tuwar piadung longsang mukrang atuwana long Karbi bagitom trust atumpen don kuru akumlin apan gakhir pen kicham pen kapanglua sai kepidopon. Karbi akhaya tumta tangka maha kinang sot bonda tangka maha arnam avilan lasi tangka maha arnam akumlin thik ponsi don kuru pu amen setami hokpon pen pai ni paing korapli arnia kumlina pan gakhir pen ke chamla pen ke pangwa sai padopon tang pai ni paing korapo arnia ada por pai sirkeba por pen ingpupon popusi birtalo Karbi bagitom trust abidi sir diori rongpi mai pu sonjep ingleng kongchun bang diben timu lapen pi bagitom kongripi atum arni ding kripen kachingwai pon atengsi Karbi akhai tumta tangka maha Arnam doek nang jeep buka cingwaya tengpen sonse pon lopusi birta pachini pon. Lapusan hello nilitum Karbi bhakti tom traspen 2005 seng lo apen penangan khaya phan nongri phan Karbi kachingrum ji phan Karbi kul poning sigdei phan netum pen ana kam klem lo chala so ke klem kadang mong penana ka siksak do laket tangkan antum machino tangka mahana ko kasinitum Karbi long ke Arnam dulu hempu mukrang rasing jalo. Sebon tame tangka mahana mandat ke komalo netu san kachar dulu. Oh labang ke Sri Gunas hanlo. Te Sri Gunas ke Banglam benak te Karbi pen ke kopulo. Alama dulu oh don kuru karena hanlo. Ante lason sini tu aso arna mafana kumlin nitu bonai dam si order pisi wanno nake marble pen seke bonai adama bang ke 1,50,000 an nitum kacerung cerek seke wan rasa sora bang pula pen bahani tu nang rabun lo asidak nitum ke bang trasa phandat kalelo Karbi atumta Karbi kur pho atumta ke plana po pinang po ke thek delo kere delo tangkana po mahanang po polam so anam dak bikok pen Karbi atum isi tangka mahahin awar sai akejoy dui punil tu matha la pen anam tanang matha asidak nitum ke charju du tumi penta tumi dik penta anam phan charju lo Aso non Sri Gunes lo ba don kuru anam ke ban ke sip Banglam pang ke sip Parvati pola la sos asopo Sri Gunes palam lo hala so Parvati hari hong ke pang ke thik ber abang sudah ke bang posi nang ke thal lo Sri Gunes jam kuru anam ta asining thelo ada kodok we akar biatum tadak bang penang chadom pen hirjume hangme la so hangme kim tanta pini trasalong gawe semen stame dak longsang mukrang adawan long alang li kecardom pini ke aning ke hang ani aklong men ke hang do naso ke success naso pensialang le dak dhon kuru anam ba senghum kimpitan la mondir kimpitan lo Art of living pen pai ni phaing korapli arni hawar pi tourist a hemalong sorlo tumapan asonson aseki people Art of living along Karbi soarlo songatum cherapdun pen soarlo atum kosona bidi pen si metanga kengar kong along kacharjap thekjima la soputak seki pipon seki kipia jay meklong kensi asong japimar merina BP kajet tok BP hampang klembang mohon taro lapen arisang hotum chetomdun renti Karbi long kaching tora puthak kachethana pen kachepere jepan pai ni phaing koragethom arni New Delhi along donar pen isi mai phapon Donor pen ke phala pen vigyan bhavan along ke padu RD ke doa maya long Karbi long kaching tour aputhak chingwai ching saipon Karbi long Autonomous Council a Principal Secretary Joyshri Dolagaputi Sophie pen mai pang cheng che prang donor a Secretary N Verma phan Karbi poho PC man peng pipon Mayalong Secretary CM Taro Pencheng Lok PWD Irrigation Hai Hui Sai Phuak Pong Atum Chatong Dun
non malam so por phan dihena pharman birta mington panik sene Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475 7002770 959 Email santanthonyschool@yahoo.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipotot birtalong wang tulum. Pai ni paing korapli ada porpai plia por malom dipurong supi atalom men tumon arve kithe kiwanga jok hemrit biribitung lapen hem karchia hormu kana hoka birta kat news along birta nang pale. Dipurong supia talom pai ni pai inkora pli arni ada por pai plia por malom bong tukang chuchak thak arve tomon kethe kewanga jok rong supi angkang penangan hemrit biribitung nahoklo rihing ame akrab aphan thengpi kebab ajok rong supi angkang rihing ame birtakatok aporanta awelang rong supi angkang kaparlo mentila rong marjong ajahak hem Thengpi arong kebab ajok murit apran dam jui jonglo bonta kopai keme ajoini laso kisung pen pran muya bangjok chidlo akile arwe kethe ajok Difu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klam Difu Town Committee Panbury High Huya Dim Lang Inglum Pontu West Karbinglong District Howard Mate 20 number Baithalangso LEC ang Kangarlo number 1 Dwaramla MEC constituency Howard Doloi Gaung Korai Ingti Arong Kakoti Gaung Along
ong dung au sumaratum apran ke mimia jok hong hap hong ru saide lang ik hurtha lapuson si inut pen inut lapen ong dung au sumar pen chenglok arleng ke theatum anta hong ru hong hap edlo madnike anukang thong madnike akeng katekok madnike alam kawe lapen ke madnike amek kawe lapuson si penang an hadak aradatum do Lora soal kene ketama mat nai ketaman manutu hiri bhui lengra ketaman manutu hat lengra tenaka hoi jai amar ya paharot eleka agot jiman bura buri bosorot agot ero thaka bura buri lora soli para tenaka nai ta manuyon agot tenaka sita dia manu ase tehe moyo tu eman hoy itialoge ase amaro sinot itialoge he mukhot dia poli polio dia karena tenaka anu ketaman mat nai ketaman tu bhui lengra ketaman tu kan lohone tenaka hoi jai amar kata tenaka koise ene pulia dia karena tenaka hoi se bole ami rajor kata tu tenaka manu bhun manu koi ase pinpur me hadak arat ausumar apiapo atum Dr. Along Chapon pen se chapaklang ponlo bon sutame kimemedet ajok rong ase mati pujari atumaphan aning chathesi pujari along se chelang rentilo Taman khusus dari bonora buri dari hat kan kona bonora kita menasi kisah kuliah bon sutame la puson akeso koan si pametek unjima lake aporsi chinidunpo pinpur me hadak arat lapen apiapo atum kad news apherang ke jesani hi aphanang kachathandun ke lapuson akeso aprang ke ave hakwa hutsata BJP lo bon satame lapuson akeso ave seta non polio alang pidet pensi lapuson akeso kedoke ongthu non ke elitum 21st century ta ke litupo bon satame non puanta Dr. Atuma phan cheki kesi ronga pujari mate blind belief ahinsi chihung bom langma mate sarkar dokok apita kethe kedinga tumrong arada tumaphan sekelang ahin asai ke pangkrebe ajoksi radatum lapuson chekinang kokloma puta ongdung thek reset la pencherok tok aradatum ningcherinti mate non BJP sarkar mate poriborton pualong kopine kachelar do ponjima lata langdun memepo lapen medical department ahin lapen EM in charge ahin penta laso news baklang det api kopine asai kedeng ponjima lata chonghong dunang kokpo ne kiso bemar ke lingkan jolmo pen ke thang ave stanon bang ke lingkan nya piben se bemar do kokwen mase alang kanding dita cholang bom lo cholang chulu lo alang khan tini dakte petlang lo bate la son heri Karbi tumulong kalang lo stam me det nan da aria kenta pachukia anke aro alam na thekthi aro apte tu wan ke hang clear je napen semanta pen choy choy di sepe ini ari arsam nai dola ke dokter nana ke so ongdung la kenana rong la nang rapon je phan ke nang ma wasai na min kono ku sarong men polo ni timaro men ke dak doloi ga Pinia berta bangkela ban se kang ton poniklo lai bom ta kad news channel do mi thak me ko rank